ya modimo le bitsong le lena le matala Kriste Jesu amen Amen. Bana ba modimo ke le thabo a beng re thabo mara dipelo tsa rena re kopana so re bonana and then re sa kopane ka morere mongwe ntle le kopanela le lentswe la modimo modimo go re ba babedi ba barara ba kopana mo dineng la ka nna modimo ke tlofuruela mo bona ka mo a ke lebeletse bana ba modimo re fita ba babedi ba bararo mara se ke ratang gore ke se le mo itse bana ba modimo o ka re modimo a ka re thusa ra tshwana le ba apostol ba ele motheo wa rena mo Bibele ke bolela ba apostol ne ba kopana ka one accord ka pelo e le nngwe le ka moya o mongwe then ka tumelo e nngwe amen modimo a re tlhonolofatse bana ba modimo ntle le o senya nako ke tlo khopela re bule di Bibele tsa rena mo bukeng ya ba Roma chapter 12 re bale verse 1 and 2 re tla bona maybe re ka tsela pele ka mara ona ba no force go thoma rena ke tlo rata re no bala verse 1 and 2 modimo a re tlhonolofatse amen Amen. Roma chapter 12 verse 1 and 2. Pele kwetse e bala ka mokgwa bjale lena bana beso ke a le rapela ka go bona mabobo a modimo ke re tishang mebele ya lena e be sedimo se se felao se se kgethwa sa go kgatla modimo e be gona go direla modimo ka mo go swanetšego le seke la epapetša le ba metla yeno šatogang ka go mtafala kgopolo gore le tle le tlhaloganye se e lego thato ya modimo e lego se botse le se se kgatlišago se e lego sa botlalo amen re no rapela bana mo papa xikwembu matimba o se atintswalo le ka madyamu yo saseka swonghasi na vana vona lava xikwembu xa matimba tatana hi hlengeletane le phaka linda xikwembu xa matimba ku nga ri vutlhara kumbe kota ka hina kambe ku ri musa wona xikwembu xa tintswalo rito ra wena leriwa ni ri hlawule xikwembu xa matimba tatana hi nyiketi mowo kwetlima xikwembu xa tintswalo u nga ta tisa nhlavutelo etimbilwini ta hina xikwembu xa tintswalo ku va hi twisisa rito ra wena xikwembu xa matimba tatana na ku tsundzuka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona hikuva xikwembu xa matimba tatana hi vulavuleli eka buku ya wena eku hi languta nkarhi lowu hi hanyaka ka wona i nkarhi wa njhani xikwembu xa matimba tatana visiku a byi hindzi eka hina ku nghena nhlikani hikuva vana vona lava hi taka eka wena etisa eku vonakaleni xikwembu xa matimba tatana kutani hi humese eminyameni hi nghena eku vonakaleni leswaku misava leyi hlangahlanganeke xikwembu xa matimba tatana yi vona wena i ri kona exikarhi ka hina xikwembu xa matimba tatana tanihiloko i vulavula ebibeleni ku rito ra wena ri hunduke nyama xikwembu xa matimba tatana hi ambesi rona rito ra wena xikwembu xa matimba tatana mizimba ya hina leyiwani ku va rito leri hanyaka xikwembu xa matimba tatana hi ku famba ka hina vanhu va vona wena xikwembu xa tintswalo hosi ya matimba katekisa leswiwani hinkwaswo swa vuteni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste wa Nazareta amen vana va modimo phuto ya modimo e kanti ya modulo amen vana va modimo a una se se re kopa teng mo ntle no kopana la re tsono share hanyane le la modimo maloba ke le botse bana ba modimo ka re nna bana ba modimo a ona ntho e msha e tlo itlisa mo baneng ba modimo ntle le o tlisa se se tsene se bolwetse khale because of fela rena modimo mo bana ba modimo o no re tlisa re ka no fitisa mo yena selo se a se dirileng khale amen ya no ke tlo rata re bana ba modimo ke bolele ka chapter ra e re balileng ya ba Roma chapter 12 ke re le re tlabala verse 1 and 2 maybe na ka rena e dumela re tla no tsopola le tse dingwe di verse le di chapter ra tse dingwe amen mo sitlhong se se re bana ba modimo bophelo bo bomsha mo Christ amen new life in Christ because bana ba modimo re a tseba re mo lefaseng e bona le tswalo e motho mang le mang a tlang ka yona mo lefaseng e le tswalo bana ba modimo elia takatso ya motho mo lefaseng and then modimo a bona re tswalo e la bana ba modimo ha e re tlisa mo lefaseng re tla ka ofela re apere sibi amen mara modimo ka re ke morato ke modimo a le rato bana ba modimo uno tla yena ka sibile a tla mo lefaseng gore a tle a re bitse rena a re biletse mo yena and then aba a bolela mo lentsweng la modimo a re motswa modimo o kwa lentswe la modimo amen bjalo mo re badile ngona bana ba modimo re badile lentswe la modimo le bolela mantswe a re bro le se foka no thoma wa re balela verse 1 fela modimo a re se tlhonolofatse amen verse 1 bjale lena bana beso ya le rapela ka go bona mabobo a modimo kere ishabile ya lena e le sedimo se pelao se kgethwa sa go kgatla modimo e be bona go direla modimo ka mo go swanetšego amen bana ba modimo mo pholo wa bolela pholo ya tiba gore bana ba modimo ne ile mo apostolo o na tama re ba evangeli ka re boletse bana ba modimo di lenyana tse di fitileng re no fana taba ya rena ya a great commission the greatest commission bana ba modimo e modimo a re nnetseng ona go preach gospel ya ha
and o sa khata tse o re preacher ka mofuta mang because of bana ba modimo preacher gospel ya modimo a se taba ya o tla mo pele then o file go bolele lentswe la modimo le Paul o na le mo afelang a re o putsa hona a re bana ba modimo re stabe ba bolele ba lentse khotsa ba botse ba lentse mara re sa dire ka mkholezi le dira le bolelang ka hona gore le modimo re tle re mmone bana ba modimo re tshwantse rena re be ba dire ba lentswe la modimo ya no mo re balang gona Paul wa bolela bana ba modimo o re bana ba yeso ke a le rapela Paul ho na le something se a se bonang bana ba modimo ba apostolo ha ne ba sala ba tinihela mo tsileng ya borapedi ba dumela gospel bana ba modimo re na le mo apostol Stefan o re morning a dumela gospel ya re batho le ba kitika ka mashika yena a se utli pheni ya nama bana ba modimo a bolela a re le ha le ka mpetha ka mashika mara nna ke bona le modimo modimo lehile ya no le mo Paul wa bolela a re bana beso ka o bona mamo ba modimo nna ke a le rapela tse yang imebile ya lina e liniele ho modimo and then ha re niela o mebile ya rena e re niela ho modimo bana ba modimo Hari balakas isman yiri, it must be a living sacrifice to God. And mebiliar ina evan bam dimu iskanu bam milifela ya ukisa umudimu. It should be a holy. That is why the number na Jesu ufela abulela are be holy for am holy. Ya nali msila mudimu li tla bana bam dimu mawalo abanu le ka buyuri msila mudimu hali tla mo li thewa na mudimu ali thewu fela la thoka morero li bana le morero. Li maphilo are. Ya no mudimu wa bulela mu are Ritie buphilo ba rena re buniele back to yena e be se bana se se khetwa se se philang sa o khatlisha modimo bana ba modimo mo ha re tla mo tsileng ya borapedi a re tlele re tle re tlo bonana ka difatlhego tsa rena and then re lebella le ka matlhana marumukete go tsamaya bjang go tsamaya o tsiba wa para bjang because mo pila sa modimo a se silo se re tlela fela re tle re tlo kopana re utlweletse la modimo le re sana le maphelo ya rena and then rena re letsie ka tumelo e le wa bana hona le ka tsela e bana ba modimo re tshwantse re tsebe bibele di bolela mantswe ya re tle re tlhaloganye bophelo bo e leng bona bo khatlhang modimo ya no bana ba modimo question e gore re tsiba bjang se e leng the will of God mo maphelo a rena na and then mo prophet a bolela bana ba modimo we can only know the will of God because of modimo ka bolona la ditlhalosa lentswe la modimo ka bolona bana ba modimo la ditlhalosa le re yona le hona mathomong ke lentswe and lentswe ne le go modimo and lona lentswe le ne le yena modimo ka se so le rena ha re tla mo yena bana ba modimo re tla re tlo mo sefa ka se yena a leng so ha o re modimo ke lentswe hora le rena ha re tla mo yena re tla re tlo mo sefa ka lentswe bana ba modimo Bibele yiri nakili mudimu ke Allah ya ene kisola ba ki barata. Gano once mudimu a bitsa ka lentswe la ba mudimu a kiri timane e re fetsa mo ibala yiri we must give our life as a living sacrifice. And holy ibe sisi yana sesikhetwa. Sesikhatlisa mudimu. Bano hore modimo re fihlele bone ba haeba ba modimo re tshwatse re dumele lentswe la modimo le bolelele maphelo a rena and a re dumela re lentswe la modimo le bolelele maphelo a rena mo modimo a re layang a re sola a re khawane le silo gore re fihlele mo modimo a le gona re khawana le se modimo a re khawane le sola re a tsiba gore mo profeta ona le message o a rera bana ba modimo ra lentswe la modimo ha letla le tla re le tlo ntshaba go ba separate aba a bolela gore hona le molaetsa wa total deliverance mo lentswe la modimo a letla ngwana modimo niting e tletseng le fitla mo le ntshamo o wena o ska be wa khomana le silo le sa mo le faseng re bona mo ha re bala mo teng bana ba modimo verse 2 a brother ai bala mo la utlwe e bolela mantswe ya gore re tshantse re shatu go eme hopolong ya rena ba no modimo phepe o re tle re botlhaloganye bana ba modimo and then re tle re tlo philela ka ke boletse re sthosa rena bana ba modimo ke new life in Christ o re tle re motlhaloganye ba modimo re tshantse re tlhaloganye gore re ka se khoni bana ba modimo o tlhaloganya modimo re sa le mo netching ya rena e re tlileng ka yona re tshantse re change nature ya rena re tle mo netching ya spirit that is why the Paul a fela a bolela bana ba Charantsila le diseki moya because of some moya o tswala moya and then na maitswala na mo profeta ba ba modimo na le mone a re ka bala ba ba modimo sa tswa go bala mo booking ya the church ages mo akhotileng Genesis chapter 1 verse 11 a bolela ha modimo a bolela le moisata modimo a bolela gore mo lefaseng a go be le peo and peo e nngwe le nngwe e ntshe mofuta wa bo yona bjano
ha o re tya lentswe la modimo re le transfera mo rena motlhaka modimo tlhola a bolela bana ba modimo a re molana Jesu mo na tsamaya ruta mo teng a re ruta ka di-chance e re mara mafelo mo tlho kono o tlhaloganya di-chance le tshwantse o tsebe re o tlose di-chance o bjano lentswe la modimo le lebane le wena bjalo le rena bana ba modimo ho na le peo e modimo a nyaka mo re intshe se re peo ya sona so bibele ke re motswa modimo o utlwa lentswe la modimo kana mo profeta a tlhalosa mo la khoting e la bana o tlhalosa hore peu ya lentswe mafelelong le yona e tshwantse e ntshe dikenywa tsa lentswe because o taba ya lentswe bana ba modimo a ino ba o tseba bibele fela ka mangwalo re tseba no khota di chapter re re lengwalo a shelela bolela motla ba ngwa kra me bile bo sister ba feletsa ba complain ba re ka jenone a rera ka rera bibele ye re basadi a re ikokobeletse leng bana a ke re ya tseba re mara modimo yena a separate a bolela le thuto ya o bolela le yona ka nako e one yotlhe bona le moritsi bana ba modimo a bolela o no bolela a re bana tlhomphang batswadi ba lena gobane ke la o mogolo and then bana ratang basadi ba lena le chance di Christ re utlwile message la se bo bolela le rena mo motseng a chance borapedi le lenyalo gore mona rata mosari wa hao ka mokho wena o ithatang ka tene then o be o ikgafele yena o ya ka Christ yo a ikgafetseng futhi a ba a ikgoela bjano and then a tswela pele a bolela motlhanga modimo le motabeng ya re basadi le be ba o utlwa banna ba lena mo dilong ka mo go sa kgathatse re monna wa dumela go tsa dumela mara taba e fela ngwana modimo o ikhona ha o re wena o philela modimo that is why Paul a bolela a re nna ke bona maboba a modimo. And then verse 2 ya hona bana ba modimo ya bolela yiri shatohang mohopolong a kire lengwalo la ba Efesa re le bala ko morao kwa hona le mo morena Paul a bolela mantse a nke khopolo ya rena bana ba modimo ibe ka mokho Christian a le ka ho Christian a le bonolo ka tsela engwe bana ba modimo ene a sena sleeve mafelelong da swa re bona hanje bibele e mo tshwantsha le kwana wa bona kwana ngwana modimo ino iswa ka mo le ka mo ya ina manganga ni mo ba yisa moteng ba yisa moteng nke hanji ke le mo ke re mara wa e hotla mo le morena Jesu ana fela a ruta o tshwantsha batho ka dinku a re dinku tsa ka di utlwa voice ya ga ena ke bulela le tsona di yanku gore ba huletseng ko maing re a tseba hona le phapano e kholo between dinku le dipudi bana ba mo pudi wa itse gore mo itsamaya mo teng a ikhe le o ka no itlhokomela e fuka kopana le ona le o ja ino ja bya ibo bongwe le setlhara ina taba ino ke mimutlo pudi ya tsena mo mara nku yona ya kheta bana ba modimo le bya a ino ja bya ibo bongwe inya ka bya nya bona bo soft nyana ba foliage i ja bona fela se ke ka le baka le rena le tsela modimo mafelo le modimo morena Jesu a bolela a re tshwantsha le dimo gore nku ya modimo ya modimo nku bana ba modimo a ino tsamaya I ja ntwengwe le beno le rena as a Christian lentswe la modimo le bolela re tshwantse re tlhokomele se re stensang batlhanga ba modimo ba irerile gospel ba modimo it is up to me and you or we take it as it is mo ne ba tlhola ba draw le diagram o mo ba tshwantse tsa diagram ya motho o na le di verses 3 ba bolela ka body soul and spirit and then ho na le mo na le senses and then re tsore di senses tari na bana ba modimo di ka se khone re fitsa boneng ba modimo mo profeta ha bolela bana ba modimo o bolela rona le only one sense le ka khona mo fitsa boneng ba modimo it is super sense of which ke tumela and ha re ya mo re ya bo lentseng la modimo bana ba modimo re tshwantse ha lentseng la modimo le modimo ha ntsha lentseng la hae o nyaka re batho ba le ha moele ka mokholeleng ka teng and then ha re le tsa lentseng la modimo ke lona le tlo re change ha ba re re ska thola re be maphelo a rena a o khatsa lefase e tlo ba a living sacrifice e khathani modimo ka sibili and mafelo wa kra re sibiana se ka re mebili rena e ba modimo a ino ba sibiana fela pholo wa bolela re ke temple ya modimo then a ibe temple ya modimo e khathang modimo a ke re verse 1 ela re bala brule se bolela re maphelo a rena ibe ona ya akhathisang bopela so sa modimo amen ya no re atle akhathise ba modimo sa rena go re tshotse re amoele letshe la modimo and a re amoela letshe la modimo ba modimo re tla mo tsalong e sha a re sa le ba le ba o tswala ka peu e ya o senyane re tswala ka peu e sa senyeheng bona le lengwalo la bolela Isaiah chapter 40 bana ba modimo ka se ba le mai re tabala engwe e tshwanang le yona mo e bolela manje re ka o tla le le huella le re ho nna tsamaya o botse batho bo botlhe motho mang le mang mo lefasing o tshwana le bya le bya omele and then ha bibele tsela pele ya bolela re motho o tshwana le letuba le lona le apota mara hona le peu e bana ba modimo yona a ishikinyi ka simo
and then peo e ke lentswe la modimo. That's why rena re le bana ba modimo re a tseba re bana ba modimo a re sallela o fepa motho wa ka montle re lela o fepa motho wa ka hare, because motho wa ka hare pholo le yena o fela a bolela mola lengwalong lela re rata mo lebala la hanjile la ba 1 Peter chapter 3 la o bolela ka bo sister le re ba lena basadi e bang ba utlwa bana ba lena, and then go chepi ba lena a ibe motho wa ka hare yo a sa onale hobane motho wa ka montle ngwana modimo wa ona a ona taba o ka cheka care yang ka motho wa ka montle mara hana e ka re motho wa ka montle o laola le ka nabo. That's why le ba tlhaka ba modimo le mo profeta re bolela a re tshwantse re tlhokomele na go re phila go yona gore re tsebe gore na go yona e tlo fita mara lentswe la modimo lona le ka se fita. There no verse 2 ela ha re tsela go pele ka yona di bolela mantswe ya re rena re ska be ra tshwana le ba mitlheng eo a ke re modimo o tsebile re tlo ba le di ages mo maphelong a rena go bile di batho ba phitseng ka church age ya mathomo ka mkhomtlanga modimo na re tlhalosetsa sa le mo church age ya rena ya mathomo re a tseba re ke Efes batho ba le ha ba phila ba modimo ne ba phila ho na le ba ne ile peu e ni tlhaloganya lentswe la modimo a ke re a tseba re age engwe le engwe ba modimo ina le peu ya yona me modimo a ikhetileng ene le ba ba hana mo utlwa lentswe la modimo ya modimo a tseba re mo o tsamayeng ha mabaka go tlo ba le dilo tse tlo tsamayang di tsena mo tsileng ya borapeng mara ya no modimo o fa bana ba instruction ya re lena le ska bela tshwana le ba mitlheng se se ra re sa rena o re ska tshwana le ba mitlheng a re shatogang mehopolong ya lena ke tlo khopela o mballe yona ape verse 2 la bro le sikela e ba petsa le ba mitla yenu shatogang ka o tsapala kopolo gore le tle le tlhaloganye se ile go thato ya modimo bana ba modimo re tle re tlhaloganye se e leng thato ya modimo rena re tshwantse re shatwe mo mohopolong a rena because ka kgopolo ya rena ya e re tsetseng ka ona ba modimo re ka se kgone tlhaloganya se e leng thato ya modimo re bana ba modimo ba re botsa mo ra rapela bana ba modimo mara anything e tletseng go tleng ha rena re tlokopanela mo re tlile mo service ene re tsamaya ka message wa bitleng wa bopele o tlileng ka malati ya 4 o ka se re thusisilo as long as re service malati ya 4 a se bolelang re tshwantse rena re tsebe gore se malati ya 4 a se bolelang se re ama bjang and then re tshwantse re tsweletse meang bea mo maphelong a rena gore mapelo batho ba kgone o identifya Christ mo go rena no sa rena re tle re kgone o tlhaloganya se e leng thato ya modimo re tshwantse re change mo mogopolong a rena thola a bolela a re kgopolo ya rena a ke itshwanele ka mokgo Christ a na le ka go Christ ba ba modimo wa bolela a ke re mo la verse 1 ela e bue re thoma re bala e bule ka re e be se dimo se khetwa se se phila gano a fela le yena a bolela re be holy for I'm holy ba modimo re tle re mo tlhaloganye re tshwantse re phile bophelo bo le yena a bophila ba bo holy le rena go bona ha le holy mo re gano ha Paulo a sala bolela re lena le ska bela tshwana le ba mitlhe a ke re Paulo ha a ngwala mangwalo ba modimo ne Bibele ya re botsa re ne ile mahebetswana a betswa ke moya wa modimo ne a tseba modimo re o tsamaya ha mabaka dilo di tlo change gano wena mara as a Christian ngwana modimo o tshwantse o yeme mo lentsweng la modimo hobane lentswe la modimo lona a le change lentswe la modimo le bolela le rena gore dilo kaofela mo lefatsheng ngwana modimo di tlo fita mara ha ile lentswe la modimo lona le ka se tlhole le ka se change gano gore re tle re tlhaloganye se e leng thato ya modimo ba modimo ha re ibala ka Seesimane ke rata ha e ishumisa lentswe le la re perfect will of God because ba modimo the perfect will of God re tlo tlhaloganya thato ya modimo ka botlalo Bibele e re ntwe ngwe le mo e lokile mo pela a modimo mara a se tsotlhe dilo tse di dumeletseng mo pela sa modimo beno rena as Christian ba re rapela modimo ka ntlo tshwantse re tlhaloganye the perfect will of God mo nako e rena re phela mo yona gore modimo o nyaka re tsweletse se modimo a re nyaka go re tsweletse ba modimo a ona silo se sengwe ntle le re tsweletse le la e ka mphorela teng Paulo le batlhang ba modimo ba tlhola ba re balela mangwalo ha ya gore rena re tshwantse re tsebe gore re mangwalo a phila no Christ ha le dila modimo le o transforma le o change bona ala wena ka o le ngwalo le le phila modimo ona bana o tlhobo bona ha a bolela a re ke rata o bona bontate mafilong a otlhe ba le ba o rapela ba yemistedi a tse bona tse khetsa go sina bona ba le dikhaku mo bona gano taba e tshwantse e bona hale montate yo a re yena ke morapedi o re le ha a tsama batho ba tseba ba re ntate o la ke morapedi re fihlile mo bana ba modimo mafelong mo o ka re tlwaetse plasa ka mkhomtlhaka modimo na bolela last week lentswe la modimo le la le sola taba ya borapedi a isono ba ikore ino ba setlwaye ikore o nonana re ka re sale o dumela ka tsatsi le lane o fitile a wa fita ngwana modimo tumele ino ba o tsena
mara o kolla re na le leeto le le tenele re tshwantse re le tsamaya mo borapeng no leeto la rena re se khonotsi ba modimo nya ka re tsamaye mo kae bana modimo re tshwantse re tsebe se le tsela modimo le bolela le rena ka sona and re tsebe le nako e re phela mo bona kui and ha re tseba nako Paul wa bolela a mara rena re change re tsabe ra tshwana le ba mehlekeng re na le so many Christian ka montle bana ba modimo ba re ba rapela mara if una le spirit ka le tsile ngwalo le bolela le rena a re tlhodiseng memoya o tlo khona bona spirit sa nnete le spirit se sa nnete because una le antichrist spirit mara ka tlhokomela se dominated to such an extent that le wena se ka o fola kana le tsela modimo le re ture moya o re ka khona mo bona re yo ke wo ke moya wa Christ ka nnete re tshwantse re na re lebelle dilo ya ka mangwana bona ba go modimo wa bolela bana ba modimo o tlhoka batho ba ka tswelisa ka mangwana ka mphale ka teng ha Paul a ke re ke file example ka re ke rata Paul ka re ke rata bontate be ba o rapela mafilo ma tse ba mistake ma dia tsa bona tsa khet ha tsela pele Paul wa bolela a re le basadi le bona ba borapedi because ona modimo le passing re ka lebella ka mkho motlhanga modimo sala ruta ka teng mo brothers me ba bangwe ba ne le lona a re botsa re le fase le busha ka matla a mabedi bana ba modimo na le matla sa thana le matla modimo beno Paul o ibolela straight taba mo la ha tsela pele ka lengwa le ke le khotileng fela le mo first Timothy chapter 2 la bolela ka bontate ba o rapela ena tsela pele a bolela le basala re ke rata re basali even wa space fire Paul basali ba borapedi go wa bona go wa space fire wena o tshwantse o be difference between motho wa rapela le motho wa sa rapela wena if o mo rapela a wa tshwanela o tshwana le o la wa o se rapela motho wa mo rapela o na le ka specific way ya tshwanta tshware ka yona that's why Paul a re ke rata re mosari wa borra basali ba ba rapela ba pare ha botsi ba itlhopela o shia tsho mo lengwalong le re balang la bolela le lena le ska tshwana le ba mtlheng re ya bona re lefase ba modimo le apere ka sidi mara rena bya le ka peo ya modimo re tshwantse re ska tshwana le bana go re phila mo yona batho ba o tsa ka re batho ba o tshwara ka matimo na o rata di fashion le o rata dilo tsa lefase le wena o tshwantse o yeme mo le se lentswe la modimo lo nya ka ngule mo sona because lentswe la modimo ha o ka yema mo lona ngwana modimo Paul o re go sa straight mo bukeng ya ba Efeso chapter 6 ha re ka yema mo lentswe la modimo re tlo ba ba fedi because ke weapon e re na re lwang ka yona kana a re ke rata re basadi ba apare ha botsi ba itlhopela o tshia tsholo ba sena mafuro le dipheta le diperela o tshwantse o understand le ngwalo le motlhanga modimo thola re khotela le ngwalo le la ba Korinto la re bana ba modimo letere ya bula ma 60 sa modimo bana ba modimo antichrist spirit yi khona le ngwalo motho a yeme a re re ka lona le khala yena e be le la ya yena mara yena ano le bala fela a le fitise mara a be se le ngwalo le re a ska ba so ya ha le ngwana modimo tshwantse o tlhaloganya hore le ngwalo le lengwe le lengwe ngwana modimo le ngwalo modimo le tsa specific mo philong ba gago o tshwantse o tlhaloganya bana Paul a bolela re basadi ba apare ha botse ba itlhopela o shia tsholo ba sena diphita ba sena mafuro mara bona le fase la rena na bone le phila mo lona re le tletse ka mafuro ba a dire le ngwalo la Luka 17 le re bontshitse gore metlheng ya bofelo e tlo tshwana le nako ya Sodoma le Gomora ka nako ile ya Noah na tsama preacher message wa modimo ka mkho modimo na mo rule ka teng batho ne ba mo hanetsa ba ra Noah o la bana ke se mao ba ira ka mkho ba ka bolela ka teng mara ka ditse modimo na se boletse a se dire beno le rena na go re phila bona ngwana modimo message wa modimo o tlile ka malaki ya 4 ha re bana Revelation chapter 10 verse 7 ya bolela yiri motlhanguru mo boshupa phala illa ba modimo spirit sa modimo se o tulu beno re phila mo spirit sa modimo se o tulu gore le jela modimo ha le bolela o tshwantse o ska le tsia wa le transfer go motho le bolela le wena spirit na go re phila mo yona ba modimo ka re mo ke mo hai re tshwantse re no bolela nnete a ke re lengwalo la bolela ba modimo ke tlo rata re no le bala le lona o no le bala le no bula re tla re le bala la First Peter chapter 3 re tla le thoma mo la verse 22 lengwalo le lona la bolela na go re phila mo le yona ba modimo re modimo tlhoka batho ba tshwantse ba tleletse mangolo ka mphale ka teng na go re phila mo o tlo bona le fase le tsamaisa ka batho ba fura ngwana modimo re ya as Christian o tlo no kra re makala re ka kopana le brother mara ka re ba bangwe re ba twice ke bo brother ka kopana le brother le swi ka bona tsatsi le mo a phunzi ditsebe ke tlonya go tseba re wa phunzi ditsebe brother le swi o apere lengina mo la lengwalo le basadi ba ska chepa ka di khauta le diphita then what about how sala ho ira brother ho ra re lefase le ditama go phuro kana go modimo Genesis chapter 1 verse 26
a ke re ba irutile ha di ba tlhanga modimo re modimo ha ira dilo tsa ba o di Thomas moyeng go di tla mo di bonala modimo ha a ira motho wa Genesis chapter 1 verse 2 o mo irile a bona a felletse ka mo yena boning a felletse so a o sana something se re tshwantse re o ro wa ile wa ra o ya go spelling sela sa o sa natural o bona ka modimo shotiste something modimo o bone ha o bopile ka mokgwa and then a o khetha wena o be sister kgotsa o be brother wena se ka be wa tinya e ba ka mokgwa modimo a o irileng ka teng and then ka yona tila e ngwana modimo o tseletsa lentswe la modimo ka mkholele ka teng and then le fatsa le o bona ba tlo bona o ka re wena o stlaela mara ka a o tshwane le bona ka Paul a bolela lena le se ka be la tshwana le ba metlheng ba metlheng ya rena ba modimo lentswe la modimo re le twaetse to such an extent that a re sana taba le lo re no tla mo servicing and Satan ba modimo o tsetsa ntho e nngwe sa tsile motlhaka modimo ne a re botsa ka madimoni ba modimo ke kholo bona re ka le Satan o re fa system yana e nngwe ya sa lo bona o tlole ko hae ngwana modimo ro tla service ya rena ke no for example ngwana modimo o kra re be re na le 3 hours mo servicing ke no for example our service na ya tsena ka 9 maybe you tswa ka 12 wa kra the rest maybe it can be 2.5 hours wa praise wa worship wa maybe but the denomination la yiti le bopaki bo hona mola wa bona and then ke chimine tse se sing ba re ya lentswe la modimo ke chimine ke ya lentswe la modimo and ngwana modimo se re fenya ka sona mo borapedi re fenya ka lentswe mara ha ba tlhokomela ba modimo Satan o re fa moe wa re mo service re thabele re opele re praise re be re bitele bopaki re batho ba tla ba tlo paka a re sa tswela ho pakwa ni toro pakwa mara modimo ka sibili yena re tlo mo fana go enyana beno ha mwana modimo ka se dule mo lentsweng la modimo tsebe re Satan o tla o fa moya o la wa bolela ke mothanga modimo re o thabele o tla kerekeng di service to di attend mara o kra mapelong a o irisilo ka lentswe la modimo and as long as o sa irisilo ka lentswe la modimo ngwana modimo o ka ba se hopedi wa tswa ira mara o di receive check a look at example ya Lucifer hape Lucifer ba molatla go modimo ngwana modimo ne le se opedi batho ba opela ka montle ba le divorce tse pila mara ba tlhokomela go ba nyaka mo mangwalong a modimo a ba qualify so ba modimo rena a re thabeleng gore kana go tsotso re duleng mo lentsweng la modimo kana go tsotso gore mafelelong re tlontsha se ne ke skotile ba modimo ke re mo profeta o skotile mo la Genesis chapter 1 o ithome mo la verse 11 a bolela ka re peu e nngwe le mo intshe mohuta wa yona wa pila beno mo Christ ngwana modimo o tshwantse a ntshe peu ya lentswe and now ntsha peu ya lentswe o re o ntsha peu ya Christ because wena you are a Christian and ha o tsebe re ha o tla ngwana modimo ka ke boletse ke new life in Christ ha o tla mo modimo mediro yotlhe ela ya nama ya tloa o sala mediro ya moya because mediro ya nama bana ba modimo a ona ka mkho re ka bolelang ka teng re ka e hana re ka se ihane ke ye di tlamile yona ha re tswala mo lefase mara a go tlhoka ngwana modimo ke yeme mo ke go se ka khang e ke na le yona no modimo o nyaka re ke tlose di dotse sa khang e fete mona ngwana modimo o tlose o be se bopwa se se sa mo pela se sa modimo and then how le se bopwa se se sa ngwana modimo pela se mafelong go tlontsa se ile peu ya lentswe la modimo ke tlo re scripture tshela re ke le a re se baleng ba modimo sa 1 Peter chapter 3 nthomele sona boror mo verse 21 mo 22 1 Peter chapter 3 it's almost verse 22 I mean to say 1 Peter chapter 3 verse 22 yeah rutile ke homa odimo a dula ka letsono le tsona la modimo a busha ba bongwa le mebuso le ba ma ke yona bro 1 Peter chapter 3 verse 22 ya yo ka ke yona first ke sorry ke le 1 Peter chapter 3 asker mbale ke 1 Peter chapter 1 sorry 1 Peter chapter 1 we thome ona mola verse 22 sorry ke ya ratana ka pelo sekeri ka re di pelo tsa lena di tlhatsitswe ke go kwa tshebetso ka moya o ishago ratonong le le senago go meneja verse 22 bana mi re ritise o ratana ka rena bana ba modimo re ba moya o utlwileng tsheresho bjalo le tla modimo ha le tla bana ke lona le transformang
and then re be ba o tsamaisa ka moya re be ba o ratana tsela pele ka yona o fitla mafelong a yona bro Vale ba tshwetligo gape ka peo e sego yela e senyegago ile peo e sa senyegego ya lentšu la modimo le lepelago. Bana ba modimo rena a re ba o tswala ka peo e senyegago re tsetse ka peo e sa senyeng peo e sa senyeng bana ba modimo ke lentswe la modimo. That's why modimo a bolela re dilo tsotlhe di tla fita bana ba modimo le fase ke le modimo di tlo fita. Di fashion re a di bona di tsene ebile di fitile mara bona le se bana ba modimo se sa yemeng le ona bero ke lentswe la modimo. Tsela pele ka yona bro. Ubani le ba tshwetligo gape ka peo e sego yela e senyegago ile peo e sa senyegego ya lentšu la modimo le lepelago le le tlogo dula le le gona neng le neng. Ubani nama ka moka e bjalo ka bjang botse bjotlhe bja yona bo ka letšoba la naga bjang bo a omelela letšoba le a bona gomme lentšu la morena le eme neng le neng ke lona lentšu le le boditšwego ka evangeli. Amen. Beno rena bana ba modimo re ba peo e sa ona leng e le peo ya lentswe la modimo le le emeng ka o ya o sa feleng. Beno se modimo a se lebeletseng once bana ba modimo re tswala sešwa re ba le a new life in Christ re ntsha dikenya tsa lentswe la modimo ha lentswe le re a re rataneng a re rataneng ha lentswe la modimo le la re sola re separate le se re separate le se bana ba modimo mo profeta o thola o na le mo a re rang gore e fasile bana ba modimo le na le voices different voices tse di rang gore re ska khona go se modimo a rata mo ra se bolele ke maphelo a rena and then these voices di tla ka mefuta go ba bangwe ba di polela personal ba bangwe re di bona mo di kuranteng ba bangwe ke di radio ba bangwe ke di TV. So that's why if ngwana modimo you must be careful se o se upela ngwana modimo re mafelong se tlontsa di kenya tse o tshwantse o di ntsena and then ba modimo le tsela modimo ha le tla lona le tlela gore transforma re ska thola re ba batho ba le ba phale be batho ba ba tsare be supa tsisitswa batho bona ba ka no re bona ba tse ba rai o la ke bro mampore re motwai mara wena ka mo are o tsiba ona le yo a philang ka o ya o sa feleng and then what tsiba le wena re tsila o itshwere ngwana modimo o ya ha ye modimo gano ha re le bana ba modimo ba modimo ba re tsetseng ka peo se ke rata mo re felletse ka sona bana ba modimo re no fana maila nyana ka sona as ngwana modimo mpaleleng a ke tsoro ka spirilo ile bitsa re ke ne bro ba le lamentation ba ke tsoro ka spirilo ba o ka re itla after Jeremiah somewhere more the Lamentation chapter 3 onombalela verse 39 to 40 yona ke no tswalla ka yona ke ipolele se dire modimo a tlhomo bofana Lamentation no ka re after Jeremiah ya tlhela ke tsoro ka se ya Yesu ba tshwereng dibele tsa tsonga re ibitsa re shirilo yes ya dillo tsa Jeremiah ka tsonga re ibitsa shirilo no ithoma mo 39 and then 40 re tswalle modimo a tlhomo fa 39 chapter 3 verse 39 chapter 3 verse 39 to 41 le go ke ba la tsela batho ba reng ba tsota maphelo monna a tsote di bitara a re shekeng ditsela tsa rena a re la disheng re wela umrena dipelo tsa rena le diatla tsa rena re di emshetse go modimo kwa magodimo la bona bana ba modimo instruction ya modimo ke ka yona tsela e bana ba modimo a re thabele mollae wa ka modimo a re sole because even ha re tsele maphilo o re bontsha di bitsare le ha modimo a re bontsha di bitsare a re khawaneng le tsone ne re tle re boelane le yena modimo ka sebe because rena re tshwantse re understand and once re boelana le modimo ba modimo profit ha bolela a once re boelana le modimo re tshwantse re tlhokomele maphelo a rena re a partner le lentswe la modimo gore re a partner le lentswe la modimo maphelo a rena a partner abe partner le lentswe la modimo se modimo a o sola ka sona ngwana modimo khawana le sona re maphelo o ntse se lentswe la modimo le leng sona ke rata o le ba bana ba modimo anke ke no yemisa fa ke re bana ba modimo lentswe la modimo le bolela ha le tla le maphelo a letla le fitla le change maphelo a rena a re sa le an old nature of creature re ba a new life in we re ba le new life in Christ
and then a re sa phela bophelo ba rena re phela bophelo ba Christ. That's why di pholo re a tseba re pholo bo phitse bophelo bana ba modimo bo la ba mona mo lefatsheng a tsamaya a bolaya bana ba modimo ka tsela e makatsang. Mara a thoma o change modimo a mo transforma. Batho ba makala phola ba botsa a isa le nna yo a philang ka mo a rapile ya ka ke Christ. Bjano ha re tla tsia Christ wa phila ena ka mo a rama philo ga rena bana ba modimo. Se se palelang batho mo lefatsheng mo modimo se ka a se pale. Re ka no pa ngwana modimo o ka ba le something se se o palelang wena re go stwele. It is because also fifi bo honeng ba modimo. Mara o ka fitla modimo a tsia bophelo ba a bereka ka wona o tlo ba ngwana modimo yo wa dumela o laiwa o soliwa, and then o tsibora modimo a go sa sidisa o se expect o dumela, and then o khawane le sona, and then re khono tshala le to la rena re ya haile modimo because bra modimo le tsela modimo a le re bitsa o tloa mo fase, and then re ya haile modimo motlhaka modimo sala a re botsa ra modimo a re bitsa o le o re biletsa tumelo tshitsumelo, then o fihlela mo yena a le gona ba no re tlano ye misa fa bana modimo ke re modimo a re tlhonolo fase re sa re hanyane kungakho ngihlabelela ngobo Jesu wetha wangiphakamisa kungakho ngihlabelela ngobo Jesu wetha wangiphakamisa. That is the reason I sing and I shout for Jesus came down and lifted me up. That is the reason I sing and I shout, for Jesus came down and lifted me up. Before Brother Makafula Tagapil, to Kupela Brother Lucas, Arle, well, amen. Amen.